Il-gwerra fl-Ukrajna għadha ma spiċċax. Hekk fakkarna d-Deputat Ministru għall-Politika Soċjali tal-Ukrajna, Kostjantin Koschelenko, li ltqajna miegħu fl-Iżvezja fejn bħalissa qed issir Konferenza Ewropea li qed tiddiskuti l-futur tas-settur soċjali b'enfasi fuq l-irwol tat-teknoloġija. F'intervista esklusiva ma' One News, Koschelenko spjega l-ħidma li saret minn mindu bdiet il-gwerra fl-Ukrajna fis-setturi tal-iżvilupp diġitali u l-kura soċjali bilan li l-familji milquta jiġu mejuna bl-aħjar mod u bir-riżorsi kollha possibbli. Kellimna fuq il-pjattaforma Idopomaha maħsuba biex tgħin lill-familji Ukreni fi bżonn ta' riżorsi bħall-ikel u l-mediċini. Għalli sa issa nies minn 54 pajjiż għenu permezz ta' din il-pjattaforma. Spjegana li min jixtieq jgħin jista' jidħol fuq din il-pjattaforma u jagħti d-donazzjoni lil familja li jixtieq f'liema reġjun jixtieq. Min ikun ta' donazzjoni jiġi notifikat meta u fuq xiex ikunu ntefqu l-flus. You find by filters in the platform people any social category, for example, big family with vulnerability, with disability in some region, for example, Kherson, Zaporizhia, and after that find this family and donate. And your money comes to people like certificate on the smartphone, and this family goes to the store and buy food or medicine or food, and you have a report after that. Huwa fakkar li l-gwerra fl-Ukrajna għadha ma spiċċax u rringrazzja lil poplu Malti tas-solidarjetà kollha li wera sa mill-ewwel jum tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna. War is not over, and I need to say thank you for people from Malta to support us, for support Ukrainians who in Malta now, for support Ukrainians who in Ukraine now. Because we have a huge enemy, and only with your support we have possibility to stop them and make a victory and make a future peaceful of Europe.